केही ऊर्जा त आयो होला, आएको छ कि छैन? निरसँगैमा यस कार्यक्रमको बीचमा हामी माझ उपस्थित अति आदरणीय Entrepreneurship Development Center, and that facilitates whoever wants to start business. They can provide with them with the funds, with the guidance, with the mentorship, with the marketing. monthly यसरी मोबाइल के भन्छ मोबाइल डोनर्स हामी तपाईले जति चाहिन्छ हामी दिइहाल्छौँ तर हामीलाई चाहिँ तर एमओयू साइन गरेर चाहिँ हामी सर उता अर्को छ हाम्रो स्टुडियो. So finally, I love to respected experience share गर्नु र प्रेजेन्टेसन्स तयार गरेर आएको. सो मेरो आजको सब्जेक्ट छ रुरल रिसोर्स एन्ड देयर सस्टेनेबल युज इन सिक्किम. सो हामीले सिक्किम एन्ड कल्चर एसेट बोथ टान्जिबल एन्ड इन्टान्जिबल्स लोकेटेड इन रुरल एरिया विच हिस्ट्रिकल हेज बिन हेभिली रिलेन्ट अन भन्नुमा हाम्रोमा एम्फिबियन जुन चाहिँ भेगुता घाँटी छ त्यो नबनेको 50 वटा भन्दा बेसी छ. यसको केही पनि छैन कि हाम्रो यो गाईको मल चाहिँ हामी चाहिँ बारीमा एकदमै पेस्टिसाइड कुनै पनि युज गर्दैन. फर्टिलाइजरको नाममा हामीले सिर्फ काउडङ युज गर्छ. यो हाम्रो एउटा सिस्टम हो. यो एउटा सर्कल कम्प्लिट हुन्छ. हामीले गाईको मललाई पनि उहाँको त्यो लेक्चर सुन्नु गएको थियो. उहाँले होमस्टेलाई यति भेरिफिकेसन दिनुभएको थियो तर त्यो होमस्टे र अहिलेको होमस्टेमा भास्ट डिफ्रेन्सेसहरू आएको छ. त्यो होमस्टे कस्तो थियो भन्दाखेरि हामी बाँचौँ र हाम्रो पर्यावरणलाई बचाउँ. हामी बाँचेन पनि हाम्रो पर्यावरण बाँच्दैन. जस्तै उहाँको होम कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि आज एउटा टुरिस्ट मेरो होमस्टेमा आएपछि उहाँ मेरो फ्यामिली हुन्छ. उहाँ मेरो फ्यामिली भएपछि उहाँ मसँगै बसेर किचनमा भात खान्छ. त्यस्तो डाइनिङ टेबलको कन्सेप्टहरू केही छैन, महल छैन, ठुलो बिल्डिङ छैन. जहाँनिर तपाईँ बस्नु हुँदैछ, जहाँनिर मेरो ट्रेडिसनल र कल्चर मैले झल्काउँदैछु उहाँ आएर त्यहीँ बस्ने हो. उहाँको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जहाँ टुरिस्ट जान्छ त्यहाँ डिमान्ड बेसी हुन्छ. डिमान्ड बेसी भएको बादमा कङ्क्रिट जङ्गल हुन्छ. जङ्गल भएपछि हामीले मैला नबनाएर त्यसलाई चाहिँ रिसोर्स बनाएको छ अहिले हामीले. त्यसबाट हामीले पैसा कमाउँदैछौँ. हामीले कसैकोबाट पनि एस्पेक्ट नगरेर कसैकोबाट पैसा च्यारिटिजहरू नगरिकन कसैलाई हेरेसमेन्ट नगरिकन गर्ने हुन्छ. त्यो हामीले चाहिँ सेसन वाज भेरी इन्स्पायरिङ वान है. उहाँले आफ्नो शिक्षा अवतरण मिस अर्पणा who has scored 14 marks. Miss Arpana. When you come and when you say one day that sir जो सेशन थियो सन्चमान लिम्बू कॉलेज में या भोलि को टाइम में युगसम में कोई सेशन थियो डीसी सर को स्पीच को. So he has scored 12 marks. And Amiksha Pradhan. Each of the cheers. I would not be very formal as our ATS told. This shall be a very interactive session, all right? So since all eyes have been giving freedom to choose whatever we to do, giving voice as in we can talk, men are better leaders than women, or women are too emotional for business. Even though naturally, they have to, but I think they can. So I think in this criteria, my young SDM, Mr. Pulkit, is IS officer from Arena, Sikkim cadre. He is the person behind this Sikkim Mentor website. And my additional district collector, Mr. Suri, and my another SDM, Mr. Sanjay Subba. The quiz competition, I recall my friend Jess. जो आज साइली चाहिँ पिजिटी हो, काइन्डली दुईजना एसिस्टेन्ट इन्जिनियर छ है. सो बहिनीहरूलाई मैले पढाएको थियो र खुसी लाग्छ कि बस्तीबाट आएर भए पनि आई हेभ रिच एट दिस लेभल. अनि कम्पिटिटिभ हो, फ्यु सक्सिड भन्छन्, यु क्यान बी वान अफ देम है. अनि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ के हो, लाइफ इज ए च्यालेन्ज एन्ड यु मिट इट विथ बोल्डनेस है. बोल्डनेस हुनु पऱ्यो.
खालि मोबाइललाई फेसबुक मात्रै खेलाइबस्नु भएन है। अनि गेजिङ डिस्ट्रिक्टमा चिन्ताको विषयहरू के भन्छ कोर्स सिलेबस कोर्स फिनिस गर्नु पनि साह्रो पर्छ है। अनि तपाईँको कति घन्टा कलेज चल्छ आई डोन्ट नो, बात छुट्टी हुने टाइम भइसक्यो कि है। एन्ड द बेस्ट विल कम ब्याक टु यु भन्छ। अनि हामीले लाइफमा ब्लडमा काम गर्छौँ, नेरो मान्छे होइन हामी, कम्युनल जातिपाती कुरा गर्नु हुँदैन। Any other answer? Yes. हाम्रो स्टुडेन्ट्स युनियन प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ। What is the most difficult thing for a student? Fear of being judged. Fear of being judged. This is a platform where you can express your feelings freely. How? Free, that is all about, and how we will go along. Sign up. So right now sign up, your name then go to our database, and then there is a third year. So for that, Panchamal Limbu can become a very good start, and we hope there will be one day where everyone, we can proudly say that we are the products and we sought advice from mentor.com. With that, I request everyone to sign up on this platform. I'd like to invite the President of this Council. Thank you so much. Very much happy and full of gratitude to the organizing team for organizing this first episode related with Sikkim Mentor or community-led mentorship platform. This is one of there are very limited number of response from the students, but yes, this is also an information to all the students. Though you will be passing out from this institution within 3 months. I like to request you to share this message to your juniors. They can benefit out of this. Okay, and likewise, this program is also basically designed in such a way so that we all want to help you out. This is the only motive that we are looking forward. So, though we were very short of time today, there were a number of resource persons from different walks of life, different experience, starting from entrepreneurship, the one which we really liked, touching women empowerment, leadership from our respected DC sir, and also career opportunity from our respected SDM sir, along with ADC sir. So, though if there is any problem related to it, you can directly, like our respected SDM sir have informed you all, can directly log into Sikkim Mentor and address the issue if you have any, if you really wanted to look into these things and all. But one thing, in conference hall. Thank you so much. Thank you, dear students. But sir, मलाई तपाईको मन पर्यो. Will call you up ल. राम्रो रहेछ तपाईको. मैले तपाईकोमा जति पनि as well. He has it sir. Not formal, you can do anything, whatever issues that you have. You can please speak with respected DC sir, officials from DAC. Any issues related to it, please. But that was meant during our time, which was quite relevant and important, but we do not have resources to make it fully functional. So if functionality, something on the line of talking about women empowerment.
टिम क्यारी पार्नु तपाईँको जिम्मा Monday. Monday.